Etekia a dini ya Gĩithĩramu mambĩrĩirie mambura maya na mahoya ma kĩroko na kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha magomanire mũthigiti-inĩ wa Kulthum gũtabania mahoya mao ma rũcinĩ kwambĩrĩria thigũkũ ĩno ya Eid ul-Adha. Etekia ya makĩruta rĩtana kũrĩa rũna guothe bũrũri-inĩ monanie wendo na kwĩrutĩra harĩ gũteithania mũndũ na ũrĩa ũngĩ, makĩũria mũingĩ gũkorwo ũrĩ mũhiano mwega wa kũrũmĩrĩra maandĩko ma kwĩrutĩra gũtungatĩra arĩa angĩ thĩinĩ wa matũũra mao. It is our call kwa nchi nzima kwamba tuwe wepesi wa kusacrifice kibinafsi kwa niaba ya mwingine, kwa niaba ya jirani yako, kwa niaba ya ndugu yako, kwa niaba ya rafiki yako, kwa niaba ya Mkenya mwenzako na kwa niaba ya taifa lako. Tuache ubinafsi, tuweza kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuwasaidia wale ambao hawana, tuwasupport, tuwainue, tuwashike mkono wale ambao ni wanyonge. Mwena wa Kikoani Mombatha, Edia Bolina ni makenereire oige wa agũri arĩa meyumĩrĩtie ona gũtuĩka maroiga mwaka ũyũ agũri matineyumĩria kwa ũingĩ ta mĩaka mĩhĩtũku. Na wingi leo hawakuja kuchinja kwa sababu ya mbuzi zimepanda, kwa sababu ya mafuta na hali ya uchumi vile ulivyopanda. Hamwe na ũguo amwe etekia makiuga gwa kahinda gaka mũtũrĩre nĩ mũritũ, makiuga thogora wa mbũri nĩ wambatĩrĩte. Mbuzi kama wa kilo 14 anaweza fika hata 19,000 18,000. Sasa hiyo maisha yamepanda sana. Mwaka jana kama hivyo ilikuwa ni 10,000 18,000, unaweza pata mbuzi kwa 8,000 na mbuzi mkubwa, lakini kwa sasa hii huwezi pata mbuzi mkubwa kwa pesa hiyo. Sasa hii pesa imepanda, ambao kwa mbuzi mmoja ambao kilo 14 15 waweza mpata kwa 19 16, inategemea. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa etekia dini ĩno kuma Mombatha nao magĩkaya nĩ ũndũ wa thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra, makĩũria thirikari ĩgũithie thogora wa maguta. Tuna wito kwa serikali yetu kwa itufanyie subsidize kwa upande wa mafuta ili gharama ya maisha ije chini. Kama serikali inaweza kufanya vitu vishuke bei labda kwa wananchi, ni vizuri kwa wananchi wa kawaida. Kaunti-inĩ ya Kwale etekia makiuga mambura ma mwaka ũyũ mokĩte kahinda-inĩ karĩa makoretwo making'ethanĩra na thogora wa mũtũrĩre. Na serikali zaangalie masala ya watu, wasingoje watu wagome ama watu waanze demonstration alafu serikali iingie kati. Itakuwa si vizuri. Wanaangalia tu kwanza kitu ambacho kimeleta shida ni kwamba madamu ni mafuta, waweze kukaa chini na kuona kwamba wazafanya vipi. Mnyonge yeye daima atakuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, na hakuna silaha kubwa kama kumuomba Mwenyezi Mungu. Na kwa kaunti ya Bungoma etekia ya arĩa mekogomanĩte kĩharo-inĩ kĩa Jamii Musikoma makĩũria atongoria a bũrũri marutĩre mũingĩ wĩra, makĩruta rĩtana kũrĩ mũingĩ ndũgetĩkĩre kũgayũkanio nĩ atongoria. Watu wote kwa jumla, dini zote, madhehebu zote na vyama vyote viishi kwa amani na ushirikiano na kuwa wenye kukubali maoni ya kila mtu. Siwe mwenye kutenga watu fulani na kudhulumu watu fulani, bali tuwe wenye kusaidiana kwa ajili ya kudumisha amani na upendo katika nchi yetu ambao kwamba tunaipenda. Adoni ha Inoro TV ni Jitago Francis Madi. Tugithina mbere gukirite ihoru itũra-inĩ rĩa Cieni gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa mũndũrũme na mũtumia wake gũkorwo makwĩrĩire nyũmba gũkĩrĩkana marageranire ngero. Kũringana na ikari area ya kurambĩte kũgĩa na ngucanio na thutha mũtheri kũraumbuka atĩ area ya marathecanganĩte na kahiũ ĩndĩ mũndũrũme aracoka kwĩita. Na Torebo ni Wathuku aratarĩria borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa ngero ĩno. Itũra-inĩ rĩa Cieni gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo gũkirĩte kĩeha na ihoru, aikari magĩtũngwo nĩ ndeto ya kĩeha ya kũragwo kwa mũirĩtu na thutha mwendwa wake kwĩyũraga na njĩra ya kwĩita. Aikari maugĩte atĩ erĩ maraikaraga mena ngucanio kuona atĩ hwaĩ wa gũkia Jumatano nĩ maranegenanĩtie na thutha wa inegene rĩa kũhorera nĩguo gũcũthirio na makora erĩ makuĩte. Ndegwa pare atumia maugire mbunde kĩanda ndoka ndambate benya ndakora mburaza yake noka ararira rungi bagwa nyumbani ya Wangari ndamuria nĩ ndwĩkĩra thi na mbere. Anjora imagine wa ruguru Wangari aiteretwo gĩtanda-inĩ gĩake na kamama na mũruguru agecuria na mukanda wa thitima. Ndathi kuroreria ndakora ni borwa mamuruguru ne suritie. Ndego ripoti tata kwani uragite nyomba
Nena muratawe ora malenda nake nyendo maira nyendo kaibenya maugite ati ni undu wa kirigano wa magigiko iki kuhanika kuona ati ene marari andu ethi gukurita na ria wendo wa andu magakorwo makiheranira handu ha kuragana ni kuragana tondu aikwa no mbinge nginya riu ungiuga kako mundu utonyira maita na uma muri muona uringi tutire tuona uringi thiu tuona gombicane na riu rosu ni wakinya gwito ni no njirire ngai aturirikane. Maafitha borithi makiuga ati kurekwirwo mundurume ono arambite kuraga muiretu na thutha kwigera ngero na njira ya kwiita ndamwitakira ndacoka ndamwitakira ndabunja ndirisa rero ndire ndakora gakomete nake muthuri wake gecuritie niro njokire ndauma ndeta neimba ambiria kuga mbu andu moka na thutha wa maafitha kuingira nyumba ino niguo matongirwo ni miri eri ihuritwo ni thakame undu uria uronania ati kurari na mbara miri aya eri twaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya kuo thibitari-ini munene wa Kiruguya guku maafitha borithi makiambika uthuthuria handu-ini ha Inooro TV kuma Ciani Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni Wathuku. Family imwe itura-ini ria gwitikira wodi-ini ya Kibira ni iraririra kihoto kia mwana wao uria maugite agurarire kumana na ngucanio cia mahia maria maumanire na gucokaniria miario ya kiuteti. Maureen Masinde uria ni nyina wa ciana inya gukirikana atharikirwo ni mundu o tariki 18 mweri uyu wa gatano thutha wa murugame wake wa kunyita baru utongoria wa itena ria keriri ya President William Ruto. Ikua wa Boshi ari na ndeto ino makiria. Thutha wa Rachel Wandeto gucinwo na gucungiriria gikuo giake mwena wa Kasarani kurumirira murugamo wa uteti, family ingi nayo iracakaya kihoto kia mwana wao uria uri thibitari-ini ari na nguraro cia mahia maria maumanire na gucinwo ni mundu oi. Sasa hule akamwambia watu wamegoma magari, watu wamegoma kwa barabara, na nini wewe unatusinya na mambo ya tutam. Akaenda kwa kibanda ya mtu akachukua maragwe moto akamwagilia hivyo. Maureen Masinde nyina wa ciana inya na uria uri na ukuru wa miaka 37 acinirwo hindi ya mirurungano ya gutetia thogora wa maguta ari itura-ini riao thutha wa gucokaniria miario ya giuteti ni mundu uria urerikana ni oikaine edi ndari aratacukirio ikinya ria kiwatho. Alifanya hiki kitendo kwanza baada ya kuhuru. Alinipigia simu akaniambia kama tunaweza kuja kuongea. Nikamwambia mimi niko mbali, hakuna usafiri vile naweza kuja kuongea na sijui tunaongea nini. Andu a family makiuga Maureen acinirwo kurumirira murugamo wake wa giuteti kuria moriti ya Kenya magie na wiyathi ya mirugamo yao ya giuteti gutari gukirirwo ni aruna ao ona kana aratao. Mtu anaweza choma kwa sababu ya kusema tutam, hiyo ni kitu mbaya sana, na hiyo mambo imeendelea sana. Tunaona watu wengi wanaumia kwa sababu ya kushabikia mtu mwenye wanapenda. Haifai mtu akuchome kwa sababu tumesema wewe ni tutam. Kila mtu Kenya hii, kila mtu akona uhuru ya kuchagua mtu mwenye anataka. Kuri uguo ni moritie thirikari guthingatithia kihoto kia mwana wao kuona ari na ciana inya imurorete iguru ona marihi ma thibitari matirihitwo. At least haki tendeke kwa sitanga, asiumie juu. Hata kwa sahi hatujui atatoka aje, hatujui tutafanya nini, hatuna venye uwezo ya kujua venye atatoka huko ndani. Naomba tu serikali ichukulie haki. Kuringana na kamanda wa borithi kuma Kilimani Patricia Yagon akiuga uthuthuria ni urathie na mbere riri Maureen aramukira urigiti thibitari-ini wa Kenyatta. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi. Muthenya umwe mbere ya mahoya ma bururi maria magathaganio ni mbunge cieri cia bururi, atumia mbunge ni magite na gikaro kia mahoya maya. Igongona riri riria rigiritanĩtie kurianira irio cia rucini rigomithanĩtie atumia ikiro itiganĩte rikihumbwo riri ni First Lady Rachel Ruto. Ndomereri-inĩ yake First Lady ahinyĩrĩirie a Kenya guthie na mbere na kuhoera bururi na makiria niguo guthie na mbere gukorwo na thayo. So we might praise him. So we might praise him.
You are worthy to be praised. Jeremiah 29:7 says, pray for the peace of the city. I want us to have that verse as our anchor verse as we go into June and July and pray for our nation. If you're able to pray and fast, that is good. Let's pray as individuals. Let's pray as colleagues. Let's pray as prayer mates. Let's pray as the church. Let's pray for our nation. You know, it's Prophet Teresia Wairimo who says, we don't have another nation. This is our nation. And I echo those words, that we are not going anywhere. This is our nation, and God has blessed us with a great nation. And so, as intercessors and women and men of God, we have to continue praying for our nation, because definitely, you know, the enemy is not asleep. And as the mother of the nation, allow me to request the entire nation of Kenya to pray. I know we've been praying, but this month of June and July is going to be very crucial. Let's not get tired, but let's pray for our nation, according to Jeremiah 29:7. Nation. And as we pray for Kenya, let's also remember the nations of the world. Let's pray for the nations of the world. Let's pray for our neighboring countries. Let's pray for Africa. Let's pray for Asia. Let's pray for America, Australia. Let's pray for all the continents, that God will bestow this world with peace. Na thutha wa ndumiriri ya First Lady ya bata wa Kenya kuhira bururi tukwamba tuikirie oro hanini nitugucokereria na mangi maingi thutha wa ndagika itari coho. Na tugicokereria mendekithia magutunyukithia ikiro cia mucii munene wa Naikuru gutemanio. Nyumba yaku finishing ya gikiro kia iguru na Heritage Mabati Mills. Chagura kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia shuma na elegant deca roofing tiles. Hora 0709 368 000. That girls trip you keep talking about. Yeah, this is it. 3 nights in Diani from 37,000 Kenyan shillings via SGR. And low season is actually the best time to go. Walking barefoot, taking photos, laughing, those small moments that just happen. Spend the day how you want. By the pool, at the beach, just enjoying the space and each other. It's not even about doing too much. It's the kind of memories you carry with you. Let's make it out of the group chat this time. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Muriega, Nepita Gichuki, Chairman, Top Care Labs Kenya. Idhueta Top Care, nitutigagirira ati migoda iria yothe turakwenderia ina ready title deed na nikio wagura kia na Top Care tugwikagira transfer na ihenya muno title deed igathoma ritwa riaku nawe utari na mbeca ciothe wariha deposit nitugwitikiragia wake icio ingi urihage wi gwaku
Tuna mugunda turakwenderia Juja 695,000. Joska Kaguda Road ni 445,000. Tucerera Roiro Town kana Rwai Plaza. Kana utuhurira thimu 0708 0000999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Usife moyo. Bwana ana mipango ya kukuinua wala sio kukudhuru. Mipango ya kukupatia tumaini kwa siku zako za baadaye. Endelea kusonga mbele. Kama huwezi ruka angani, basi kimbia. Kama huwezi kukimbia, basi tembea. Kama huwezi kutembea, basi tambaa. Kwa njia yoyote ile, endelea kusonga mbele. Dial *811*447# to get Usife Moyo as your skiza tune. Odua drugs te gutumira drugs peke yake ni nginya kiria gitumaga mundu abuthire na maundu aria ni matumire mbuthire. Sana baguthaka muthako wa hori wagire gwiciria niki mahinda mau nawe nigu wikagiria andu othe marangi kubanga wira kurutana ngorani kubanga ga wakethi kubanga thera gutukire na uragire guthi kubanga muthenya wathi kubanga rero gutukire tuku wira kubanga ona computer na kubanga na laptop wira wako kubanga kero no gwikate Mzae kinoma ugali na slap Dola ni vibe kitu shwari. Ni twacokereria tuthii na mbere na mohoro. Bunge ya kaunti ya Naikuru riu iri na thiku 30 guthurima na gucirira ndereti njeru iria itemanitio ni muingi igie gutunyukithia tauni ya Naikuru ikiro cia mucii munene kana city, ikiro iria Naikuru yegwateire miaka 5 mihituku. Ndereti ino iria itemanitio ni ahuraniri a ihoto cia muingi wa wathani Laban Omusundi na Ibrahim Karaja yukite kurumirira wagi wa motungata ma kimuthingi gatagati ka mucii wa Naikuru maria ni hamwe no hagukuo gitiri wagi wa matawa gatagati ga tauni undumwe na guthinga na kwa mitaro ya mai magiko. Robert Wamaina ni woratariria. Thutha wa gutemania mendekithia na ndereti njeru ya kuhagura ikiro cia mucii wa Naikuru ni njemanitie na muteteri na muhuraniri wa ihoto cia wathani murungireru niwe Laban Omusundi undu umwe na Ibrahim Karaja mbeu njithia ya makiuga miaka 5 kuma Naikuru ya batirio ikiro hau noho ikiro cia wikinae cia batirire marima makiingiha barabara-ini cia gatagati ga tauni ino na matawa ma mulika mwizi makihora. Kila mahali kuna potholes, drainage ni problem. Ukitembea hapa town usiku ni giza. Ukiangalia hapa mahali pa fire, ukweli ni kwamba hakuna fire engine katika hii county. City ya Naikuru uri hano muthi ndikinyiretie ikiro cia gutuika city uguo na ni kaba tutige gutuika city tutige kwihenia tutige kuwira ati ni twatuikire city tu tuikaraga wega ni tucokio ria twakoragwo twi municipality. Maya marahandika riri gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika athiete na mbere na gwakiriria campaign cia kuha muingi kumuthura itena ria keri muingi Naikuru kiuga mbere ya gwetha itena riri thirikari ya kaunti ya Naikuru iri na wigiririki wa gutariria kuria mbeca cia kuramata mucii wa Naikuru ikoretwo igithie kana kuhuthika. This financial year county ya Naikuru ni raimirwo the Akanya Urban Support Program milioni 500 na iraimanirwo niki ni tondu kwa kindu gitagwo governance structure ati uria mbeca iria makoretwo makineo for the last 2 years ihuthikite itimatishoketie mathabu makuonania ni atia na atia ciikite. It is shameful to a governor who have not delivered anything in his policies, claiming to empower people by giving them 500 shillings. We understand they spent over 50 million in Bahati, while we can see the nature of our roads, the nature of our hospitals, and the amount of darkness that dawn in our towns at night. Muingi na huri ya biacara tauni-ini no makinyita mbaru ndereti ino makiuga ikiro njeru cia mucii wa Naikuru ciokire na ngarama ya iguru ya urihi wa magoti indi motungata kuma kuri thirikari makihotoma. Hii petition ya Laban Omusundi
naiunga mkono. Hii turudi katika municipal status ili gharama ishuke chini. Inaposhuka chini itakuwa nafuu kwa raia wa kawaida. Agikorwo hindi yo tutiakinyanirie ikiro wega ri umuthi ni tukinyanirie ikiro tutikinyanirie uguo ni kuga atiriri ona ni kaba tucokio municipality tondu ni turathie na mbere kurihira city na ni city tutarona ni anako. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Na tugicokereria Harambee Starlets kurikia mehaririria magucanio cia kiurata cia mabũrũri mana mweri ukite. Kenyumba yaku finishing ya gikiro kia iguru na Heritage Mabati Mills. Chagura kuma box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, turathi cia shuma na elegant deca roofing tiles. Hora 0709 368 000. Ni twacokereria na riu tuingire iharo-ini. Ahotani a ligi nene bũrũri-inĩ kimera gĩkĩ nĩo Gor Mahia ũmũthĩ manyitirwo draw ya noti kwa noti nĩ Mara Sugar. Ngucanio ĩthakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Raila Odinga kaunti-inĩ ya Homa Bay. Ngucanio ĩno ya mĩaraho ya ũmũthĩ irabu cierĩ ikĩonekana mĩeke ĩiganaine ĩndĩ gũtirĩ ũkinyirie kũmatha bao. Gor Mahia nĩo ahotani a ligi mwaka ũyũ, gĩkĩ kĩrĩ gĩkombe kĩao kĩa 22 kũngĩ nakuo Ulinzi Stars ĩgũthire Tusker na bao 2 kwa noti na Kariobangi Sharks ĩkĩiganania hinya na Police FC na bao 1 kwa 1. Ndani ya kombe la dunia utaona sheria mpya mbalimbali ya Inea Ndete. Naikosa sheria ile ya handball naye pia ina marekebisho kila siku. Na pia ndani ya kombe la dunia utaona sheria mpya mbalimbali ya Nyafara munene wa timu ya bũrũri ya airĩtu Harambee Starlets Beldin Odemba ni arekereirie marĩtwa ma athaki 24. Squad yake ya gĩkĩro gĩa provisional harĩ mbere wa ngarangano cia kĩũrata cia mweri wa kana mweri ũkĩte. Cia mweri 4 mweri ũkĩte. Odemba ahũthĩrĩte athaki kĩheri kuma squad iria ciathakire mbĩtĩka cia kũruta cia kĩũrata cia FIFA series gũkũ Nairobi, ĩndĩ akĩongerera athaki ta Emily Moranga na Vivian Shionzo. Starlets makambĩka mbĩtĩka ici magĩcemania na Zimbabwe Juni 3 na rio Juni 9 mathake na Zambia. Airĩtu aya maraingĩra kambe gatano gaka. Na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maria tugukuhaririirie muthenya wa umuthi maria matinda makimathwo guku kwa Inoro TV. Ngatho cia mwanya muno kuri aria othe makorwo magitwirorera na ona aria makorwo magitigirira ati mohoro maya ni magukinyira imwe kwa imwe. Matongoretio ni Julius Kareithi wa munene, Karo Kinyugo wa Mwaura Orondumwe na Karo Kamau. Ngatho cia mwanya muno. Hau niho tugwikirira gaturumo gikwendithiria utuko mwega mutaurite na njira ya Koni Njoki Chege na niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia. Your Fanikisha journey, Equity Today. Marinadi Motor Sacco nitũrakũngũĩra rwendo rwa makĩria ma mĩaka 8 kuma